Ikaze kuri mwese bakunzi bacu ba Tuzarutsinda TV, umugoroba mwiza abandi igitondo cyiza, bitewe n'aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi, twongeye kubasuhuza tubareka amakuru yacu uyu munsi, turi ku minsi 21 z'ukwezi kwa cumi mu mwaka wa 2025, niba muzaniye amasaha yo kurebera hamwe amakuru avugwa mu karere, umutekano ko wifashe mu karere, cyane cyane twibanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umusozi miremire y'umurenge hatuye abanyamurenge, icyo twakwibuza ni uko wakora subscribe utarayikora, kugira ngo tuzarucikana mu bintu tuganira umunsi ku wundi. Ni neza amakuru tuza kurambura turakubitira umurenge turebe ko umutekano wifashe, nyuma yaho hakomeje kuvugwa umutekano muke, aho abarundi bakomeje kwigiza ibirindiro amaka yabo hafi n'ibirindiro bya Twirwaneho, ndetse n'uyu munsi hari n'izindi ngabo nyinshi zisutse muco hagati kugira ngo bakomeze bahungabanye umutekano w'abaturage batuye muri iriya misozi miremire y'umurenge. Andi makuru tuza kuvugaho ibiganiro byari byarasinyanye hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bari barasinye i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero kuri uyu munsi none bakaba bavuganye yuko bakwiriye kandi kubisubiramo kugira ngo bakomeze barushirizeho kubahiriza aka gahenge cyangwa se amasezerano yashyizweho umukono hagati y'ibihugu bibiri, igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Rero kuri uyu munsi none bakaba bavuze yuko bakwiriye kandi gusubiramo kugira ngo bakomeze bubahirize uyu mukono wasinywe hagati y'ibihugu byombi. Uyu munsi mu misozi miremire y'umurenge hatuye abanyamurenge, uyu munsi hiriwe neza. Imboni zacu twavuganye nuko hiriwe agahenge, usibye yuko muri kino gice cya za Mikenke cyo gikomeje kugaragaramo ubwoba bwinshi, aho abarundi baje bavuga yuko bakwiriye gufata Mikenke bakashyiramo ibirindiro by'abarundi ndetse na zirantera hamwe. Rero uyu munsi nta sasu ryumvikanye, ariko bakomeje kuvuga ubu bwoba, aho na Ntama ku munsi w'ejo yaremye isoko yo mu Mitamba, akavuga yuko umuntu wese azabona ugemuye ibyo kurya mu bice bigenzurwa n'amadubu, bice bigenzurwa n'intare, yuko uwo muntu azicwa kandi azicwa urupfu rubi. Ibi Ntama yabitangarije mu isoko y'akazi rimwe mu Mitamba ku munsi w'ejo, ariko bikaba byaragaragaye yuko hari harimwo abantu bake, cyane cyane hariganjemo abasirikare b'abarundi nibo bari bacunze iriya soko, ariko mu bigaragara nuko iriya soko ntifashe ntiriho, abarundi bayishe bavuze yuko nta bintu bakeneye bizabigemurira Twirwaneho mu bice bagenzura za Mikenke ndetse na Minembwe. Ibi byose leta y'u Burundi, leta ya Kinshasa bakomeje gushira ubuzima bw'abaturage mu kaga, babima ibikoresho bikenewe bya buri munsi nk'umunyu n'amavuta. Ibi ni umugambi bapanze bacuze kugira ngo bafungire abaturage ntibakabone umunyu ntibakabone amavuta. Iriya nzira imwe yari isigaye Mitamba nayo bayishe. Rero ubuzima bw'abaturage bukaba bakomeje kuja mu kaga. Amahanga akwiriye kwibona akabona yuko abaturage bari kurengana ntaco bari kurenganira, kuko umuturage ntawahuriye n'ibi ngibi leta y'u Burundi ishakisha kuciranzira. Rero ibi ngibi bagakwiriye kubireba amahanga akareba akarengane k'abanyamurenge bamazemo iminsi, kuvuga ngo bafunze ibikoresho leta y'u Burundi yavuye iwayo i Burundi ije gusenya amasoko, ije gusenya abaturage ku bufatanye n'ubundi ni leta ya Kinshasa. Ibi byose amahanga akwiriye kubireba akareba ko ubuzima bw'abaturage b'abanyamurenge bukomeje kuja mu kaga, kandi ababiri inyuma, ababishigikiye, abafitiye umugambi ko leta y'u Burundi yavuye iwabo kugira ngo ize gusenya. Tukibaza niyo za Mikenke niyo Minembwe bavuga ko bashaka gufata. Mikenke si Burundi, si agace k'i Burundi, ariko kumva yuko leta y'u Burundi gashakisha cyane kuba yagashiramo ibirindiro kugira ngo bize bibafasha indege zabo zibagemurira ziture ku kibuga cy'indege cya Mikenke. Ariko ibi byose amadubu nayo ntaryamye, kandi turizera ko azakora akazi, nubwo ubuzima bw'abaturage bukomeje kuja mu kaga. Bavuga yuko bafunze inzira zose, bavuze yuko ibiva nk'umuntu ushakishe kuva za Mikenke w'umuturage agiye mu bice bigenzurwa n'abari abarundi na ziriya mbonerakure yuko ntaco bazamutwara, ariko umuturage uvuye ino hari abarundi n'ubundi muri bino bice bigenzurwa n'abarundi na FARDC agiye ahagenzurwa na Twirwaneho, yuko uwo muntu batazamurekera aho ngaho. Niko kuvuga yuko uwo muntu uzoba uvuye mu bice bigenzurwa n'abarundi azaba ashiriye Twirwaneho umunyu cyangwa se amavuta. Niyo mpamvu bavuze yuko umuntu uvuye muri Twirwaneho, mu bice bigenzurwa na Twirwaneho, ntaco bazamutwara, ariko umuntu uvuye mu bice bigenzurwa n'abarundi, uwo muntu ubuzima bwe buzaba buri mu kaga cyane. Ibi ni ibyatangajwe n'ubundi n'izi inkozi z'ibibi z'abarundi ndetse n'iza FDL na FARDC bose bafatikanyije na Wazalendo ku mugambi umwe wo kurimbura abanyamurenge, ariko turizera ko Sibomana Imana irahari izakomeza kuturwanira muri ibi byose dukomeze gucamo. Imigambi yabo bapanga
ntibazayigeraho. Rero ku munsi w'ejo Munikantama nawe yabigarutseho avuga yuko umuturage wese bazabona agemuye twirwaneho, uwo muntu bazahita bamurangiriza, ubuzima bwe buzaba burangiriye aho ngaho. Ibyo nivyo bivugwa mu karere, nuko ingabo nyinshi zikomeze kwicuka muco hagati. N'uyu munsi hari Colonel witwa Macunda wazanye ingabo nyinshi muco hagati kugira ngo zisange z'abarundi zihari, bakomeze batere kurinda twirwaneho, bakomeze batere mu baturage. Ariko turizera ko ibi byose ibi bikangisho by'umwanzi bakomeje kuza bashakisha guhahamura abaturage, bashakisha kubona yuko babafungira inzira, ubuzima bugakatika. Turizera ko Imana izaca izindi nzira, ntabwo ducitse intege, ntabwo imitima ihagaze. Nubwo dufite impungenge z'abaturage, murabizi yuko nk'ikintu c'umunyu n'amavuta ni ikintu tuba gikeneye mu buzima bwa buri munsi, ariko ico tubasezeranya ntaco bazageraho, ntibazatsemba abaturage, kuko hari abagabo bagihagaze ku baturage babo. Ntabwo bazemera ko abaturage bicwa bahari, kandi ntibazemera kuva mu bice babohojwe, bigaruriye, bakuyemwo bano barundi za FDL na FARDC, kugira ngo base kandi babe baheza aduhe umwanya ngo abe yabigenzura. Ivyo ni ibidahari. Rero umwanzi akomeje kwisukirana cyane muco hagati, ashakisha kwigarurira Mikenke, ariko turizera ko iyo Mikenke irimwo abagabo ntaco bazageraho. Ayo niyo makuru avugwa mu karere Musozi Miremire Murenge, nuko aduye mwinshi akomeje kwisuka muco hagati, isaha n'isaha isasu rishobora kuvuga hariya mu Mikenke. Reka amakuru yacu tuyasimbukire kuri aya masezerano yasinyanywe hagati y'igihugu ca Congo n'igihugu c'u Rwanda i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bwari uburyo bwo kugira ngo barebe ko bagarura umutekano wari wazambye hagati y'ibihugu byombi. U Rwanda rwari rwavuze ko ruzakuraho ubwirinzi bwabo bashizeho ku mupaka kugira ngo barinde imitwe y'iterabwoba za FDL ntikazabatere. Congo nayo ivuga yuko izafata FDLR ikabasubiza iwabo mu Rwanda. Mu minsi yashize mwabonye FARDC ivuga yuko yasabye FDLR kwishikiriza ubuyobozi bwa FARDC ndetse na MONUSCO kugira ngo babe batanga raporo mu Rwanda, ariko ibyo byose ntibyakozwe, byari ibintu byo kuvugwa mu kanwa gusa. Rero u Rwanda rwari rwakuye ubwirinzi bwabo ku mupaka. Urumva leta ya Kinshasa ni kwa kundi kwayo itagenda yubahiriza amasezerano n'iriya za Qatar, i Doha, M23 yarekuye imfungwa zabo, ariko leta ya Kinshasa nta mfungwa yigeze irekura. Ibigaragara ni uko ku ruhande rwa leta rukomeje gucumbagira mu mpande zose, haba muri aya masezerano basenye n'u Rwanda, haba no mu masezerano basenye na M23. Uruhande rwa leta ya Kinshasa bakomeje kuzambisha amasezerano bagiye basinyanya yo kugarura amahoro mu karere. Ariko ibi byose ni bwa butegetsi bubi bwicara buhinduka. Ico buvuze uyu munsi perezida wabo ntagira umusimamo, ntazahagarara ku izima. Uyu munsi aravuga ngo twemere dusinyanye amasezerano y'ukuri kandi tuyashire mu bikorwa. Ejo yahura n'abandi bajanama be bamubwira ibyo bashaka, ya masezerano kera akaba arayishe. Rero nuko ku munsi wa none bavuze yuko bakwiye kandi gusubira mu masezerano, bakareba ibitagenda bakasa kandi bakabitunganya, kuko aya masezerano yari akomeye mu rwego mpuzamahanga, aho yari ashigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na perezida wenyine Donald Trump yari abirimo, ndetse na Tshisekedi yavuze yuko ubu perezida Donald Trump Leta Zunze Ubumwe za Amerika aramutse azanye amahoro mu karere, yuko azamugenera hari igihembo bahabwa c'abantu bagiye bazana amahoro mu karere, yuko Tshisekedi azakimusabira. Rero aya ni amakuru, nuko bavuze yuko ibi biganiro bishobora kandi gusubukurwa, gusa kandi bakarebera ibitagenda, bakabirebera hamwe, bakareba ko bizashira mu ngiro. Mwari kumwe na Pacifique Kamunegu, ndi bagaza amakuru y'akarere.